Assalamu alaikum. Nawna selli thérapie. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue sur la page de Nawna selli thérapie. La page de réveil. Merci, partagez le live. Merci. Aujourd'hui, le 3e mois 2023, nous sommes ensemble pour se partager quelques idées encore. Meden subani yoga e tobbe fi yo bana adamo waawu feppondirde e alhaali mo woni e mum e adna mo woni e mum. Si a jokki wonɓe wi'itaare ko kamɓe woni noddande diina, si a jokki wonɓe wi'itaade kamɓe ko needi ɓe woni e newde, si a jokki ko ɓuri heewde kon e wonɓe wiide ko waajotooɓe, musidɗo ɓe naɓete haa kattuni ngayka yiite ko ɗon ɓe acca e maɓe haɓano. Wonaa kala wonɗo wiwde Allah wi nelaaɗo wi woni haalde inde Allah inde nelaaɗo. Buy e maɓɓe ce ne sont que des simples manipulateurs, des arnaqueurs religieux. Wonaa kala wonɗo ma wiwde ko needi ko fii needi o ne'ete woni wonma ne'ude. Woɓɓe no toon ɓe loota woni ngaandi maande, ɓe waɗe lampo gerto, ɓe waɗe maccuɗo pour toute ta vie. An wi'a ko e needi, na needi. Needi faynaaki. Needi faynaaki. Diina kadi faynaaki. Merci beaucoup. Mi andinan hande ko ɓuri heewde e ɓaleejo ko o haalata fi diina, sa jokkimo tu vas payer. Ko ɓuri heewde ɓawla guliri ko heɓata ɓiɗɗo, si Allah rewnima ɗon tu vas payer. Ko toroto Allah, Allah okkoran ɓiɗɗo, Allah rewna ruhu ma on e fe makko, par ce que adna on ko non. Goto jeeya goɗɗo goy ko haala wiɗo. C'est des arnaques. Haalne ɗum hande ko kalifu ko Allah petto wodani jeyal. Place Allah ɓe faala lontade a gurdam ma, ko ɗum waɗi ɓe faminte jawdi ma ndin ko kamɓe. Si tawi jawdi ma ndin hisay ko kamɓe woni ko jonnuma jawle maɗe, laamu, doole, hunde kala ko Allah neminirma ɓe aray ɓe ɓiso hakkunde men Allah ɓe holle ko kamɓe, mais ɓe ala landade hoore maɓɓe ko haɗi kamɓe ɓe heɓa. Goɗɗo okkata ko mara, a okkata ɓiɗɗo ma on baraji, a okkorta ɓiɗɗo ma on jawdi, a okkorta ɓiɗɗo ma on laamu tawa an a jogaki ko beppale. C'est Dieu qui donne. Ko Allah woni e sendude. Arrêtez de manipuler vos enfants. Wona duwa o ma o jaabi e makko, il a travaillé durement. Arrête de manipuler les gens. Wona sadakaji ɗi wonɗa ittude waɗimo ɗum. Il a bossé, il a foncé, il a traversé le désert. Sa accali sa maayi ko yiite yaata. Ko ɓuri heewde ɓaleejo ko heɓata ɓiɗɗo ko loota ngaandi mum ndin o manipula o wuura e makko. C'est pas comme ça. Si soroma remi a ñaami, bemma remi on ñaami, ko farilla hoore ma nde remata ɓiɓɓe ma ɓe ñaama. Wona kamɓe tori Allah ya wonu bem maɓɓe, ko an tori Allah yo woni ɓiɗɗo ma. Donc tu dois travailler. Wona maccuɗo Allah jonnuma, wona téléphone o jonnuma, wona birikire o jonnuma ko bani adama mo wi kanko himo teddini, o teddinirimo sabu on ɗum suɓagol. Ko waɗi acca ɓiɗɗo ma on suɓo, ko waɗi acca ɓiɗɗo ma on suɓo ko leydi on to wurata, ko golle on ɗe waɗata.
ko gandal honɗum o jangata, ko hombo o jombata, ko hombo o wondata e mum, ko waɗi hacca o suɓo o desidana hoore makko ko honɗum e gurdam o faala wurde. Si a maayi ko yiite wonɗa yawde, par ce que droit haqqe mo Allah jonni bana adama on a jattima. On va venir joni ko won toɓɓere men nden hannde. Si tawi a naatay e wondigal, si tawi a yahay wona e wondigal, si tawi en naatay e wondigal, if we are going to be in a relationship, si tawi enen on ma an a fokkitani ma a fokkitanay woni wondigal, dewgal, jokkere enɗam, golle, weldigo, projet ka jama gollata, no woodi toɓɓe. Si tawi a fiinaaki ɗe, no woodi toɓɓe. Si tawi a fiinaake ɗe, mi wondiri Allah tagɗolam on, ay ko jahannama wonɗa yawde. Mbeɗen subani on toɓɓe seeɗaje ka thérapie men sendita par ce que date mum lamni. Si a yahani wondigal, hara pinal mangal fo gandam mangal fo ko hatti, ko ɓe maaki, question réponse wi, ɓe wi Allah wi, ɓe wi nelaɗo wi, si a yehi ɓe huttete ha kaɗaɗi, par ce que on mo wonɗa huwonirede haaju makko ala e Allah, haaju makko ala e nelaɗo, haaju makko ala e ndin neydi ndi ne'iraɗa, haaju makko ko woni ko tono des intérêts, ko woni piiji ɗi waɗa famde. Gandal ngal jonnaɗa ngal ko ɓuri hewde koko jonniti. Misal ɗo joni jetten ko honɗum waɗi jokkugol religieux no hulɓini. Religieux ko ñaamirowo diina, par ce qu'il ne peut pas s'adapter. Si goɗɗo ko diina ñaamirta, o wata feppodirde e jamanu ngo woni yadde mum, c'est à dire ko jangata kon fof koko date mum lanni. Misal ɗo joni ƴetten no heewi ko nanata religieux ɓe no maɗɗi konngol e kaka cae jooɗete, ɓe wiya koye nelaɗo ɗum ɗo egga kaka cae jooɗete naka flasuji, hiɗa sukkude ɗum gollani. Mana sahabajo arno tawi nelaɗo alayhi salatu wasallam landimo mo jooɗoto ko honto jooɗoto, ɓenni o nelaɗo maaki ka cae, mo heɓali noon jooɗagol feere, jooɗagol ka cae kono o ka sera saha. Donc c'est un danger. Ndaaru fulawaji ɗi no gasa hankin no sitti, mais hande si tawi a wawali joɗɗintinde hakkille maɗa, wona neɗɗo feppodirɗo e aduna on, tu vas perdre, parce que a accitay kama yaha ka yimɓe ɓen, ɓe yawɗaka mum, mawninaka maɓɓe, yaajinaka maɓɓe, ɓe sakkitoroma raɗagol, artaka ma goto andama, c'est à dire a arti kama a wonti koɗo, ka iwɗa toon a wonti koɗo, ko ɗum wiyete apatride. No gasa hankin ñande nelaɗo ma kay no ngol ɗo konngol, no gasa hingol duwa yarde noon ma no gasa ngol famaka. Kala saare nde yiwɗa, kala saare nde yiiɗa hari ko cawun tosuku, kala gorko mo yiiɗa no mari jawdi hari ko aade mo ala jawdi, ko ɗum wiyete mettre en valeur, valoriser. Kala neɗɗo mo yiiɗa no fini hari ko ɗani, kala neɗɗo mo yiiɗa no donni hari ko lowɗo. Ko honɗum nelaɗo on faandi e nde ɗo yewtere, s'il faut s'adapter au temps o aduna mo wonɗen ɗo. Kaka cae wonete ɗum ko firi waɗe ka moɗon saare, ko honɗum wonɗa yahande ka cae, adde ɗum ka mum. Ko labtani wonɗa yahande ka saare, adde labtani on ka mum, o wona saare. Ko lanɗan wonɗa yahande ka saare, addu lanɗan ɗan ka mon ɗon. Ko pomterje mon ɗe wonɗon naɓude ka saare, adde industrie on ɗon, yimɓe ɓe garana ɗon, remon pomterje mon ɗen conservonɗe ɗon, waylonɗe ɗon, waɗonɗe e paqueji e carton ji ka mon ɗon.
yimɓe ɓe ngara waɗe ka mon saare uddite laawi ɗin ase boyɗi ɗin waɗe politique kelɗuɗo wo heɓon sécurité hara goto kala ko golli goɗɗo arata yana e ma toña e ma hara lanɗo bonɗo arata ukkidira on ƴakka nayi mon ɗin e dammi mon ɗin gollida e wuyɓe. C'est ce que le prophète voulait dire. So in nima kaka ca e wonde o nalma yawga saare mais en fama ko ya yaltu kama doga yaha waɗa ka ɓeya ka sa kon waɗɗa ko hombo yaajini ca e yimɓe ɓe sona an e min doguɗo on ka fulawa mum ko enen waɗi yimɓe koɗol yimɓe ɓen ca e ko enen yaajini quartier ji woɓɓe ko enen darni cuurele labaɗe ko enen yaajini bururaji ko enen waɗɗum ca hara lekko koye burure yimɓe kala mo yewduɗa e mum no to yayetake ñanneɓe ɓen mbileɓe ɓe sa yehi toon ɓe ñamete kala leydi ndi natuɗa kala hoɗo ngo natuɗa tawɗa binije nase no jaɓotire talki no jaɓotire fi ñanne e mbile no haale andu ko ɗaniɓe wona dina ɓe faami wona gandal aduna yanko ɓe faami ko ɓennata kon les réalités scientifiques cause et effet par ce que gongaji ɗin no ɗuuɗi gonga dina no ton gonga science on no ton gonga science no ka nder dina kadi mais gonga dina no ton hara ko gonga fenande ɗum wiyete gonga feddeji jurodirgol bimbi kikiɗe fi reedu ma defandugol drapeau leyɗe ma defandugol defte ceernoɓe gonga politique no ton gonga ma an kan no ton no wodi gongaji c'est relatif no wodi gongaji bon c'est accepté misal sa wi ɗo joni sa wi ɗo joni niɓɓi ko gonga mais ko gonga ma an par ce que ka woɓɓe niɓɓade sa wi ɗo joni ko ñalorma ko gonga ma kan an e nokkure ka wonɗa ɗon oɗo woni jomiraɗo hakkil no wodi ka woɓɓe fen ɗo hiɓe ɗani kono sa wi ɗo joni en fof koye sonnajo yiwɗen c'est une vérité absolue goto ala haɓde yelɓotirde ɗum en fof koye sonnajo woni ko yiwde enen dari ɓe ɗo ɓen fof ko sonnajo woni nene meɗen teddine yumma mum kono taw rewɓe ɗe n'adore pas parce que sa rewiɓe a wona e sabu ɓe sumoya koya jontuɓe haqqiji siɗa mari ko ñama sende siɗa mari ko wattoɗa sende siɗa mari ka hoɗa sende ko marɗa kon sendon neɗɗo noɗa ɓe cippita gabita yewtiraɓe doy kono naya rewɓe de mana si ɓe noddima ko oɗo jombata a andi wona oɗo woni suɓande ma nden ta jombude wona ko harmi waɗɗa koko daggi waɗɗa ɗon par ce que sa waɗi on fof o yahay woni par ce que na e dewgal wonɗa ko a yi ka fa Allah jooɗade ndokasa an ko kollangi fa Allah jooɗade par ce que a ronki immigration yaw ara ɗo natir ɗo a ronki dogugol police kulol yummuma innaka kolleyde ña ko c'est très ɗon na ya ɗofto par ce que ko an woni ka yiite si ɓe sattini anne visa metta hewde ɗon wawi senanade e mbay o yiito moƴƴere no na yawre ko findingolɓe a ñawlaki ɓe ko kamɓe wi Allah hokkan ɓiɗɗo na wi Allah hokkan nene ɓoy joganaki ɓe puttere a falama darnude labtane
ka heɓa baraje ka heɓa kalisi ɗiɗiɗi kala no ɗon kalisi a heɓay ɗon aduna heɓa akira bemma inna no ko sororu townata ko juulirde hoɗo mango iɗon jogii juulirdaji 10 wotere juulirde wotere saffe on hewata bemma innama no ɓay yon nane ko ɓiɗɗo kaari woni ko ɓanti nduusu en ko ɗum welataɓe diina yimɓe ɓay mawɗon no faala kañum kadi wala inde mum nden tawe ka alajji kaari en ko ɓiɗɗo maɓɓe woni ko waɗi ɗum wona aduna o heɓata ɗon na akira par ce que golleji ɗin se isi bo yawya yawmal qiyama inna kañum de no darnuno juulirde fi Allah inna no ko sama kala wonɗa alde fiyamni merci mon frère dans ce moment fi an waɗirɗa ɗum mi winoma ittu zakka ittuno zakka mi wino ya danko alyatima dankeno alyatima mi wino ya yurme ɓe duwaɗa yurme a yurmina ɓayɗa andi sa waɗi ɗum ɗon andota ko kono sa waɗi maadi wila towni ɗum haka falla jina ɗum ɗon rewɗo ɗo wo ha woto tawɗa ko ɗum ɗa ɓuranma donc ko waɗi si nelaɗo wi alayhi salatu wassalam kaka ca'e wonete ndare Dubai hari ko ɓuri hari ko jaaredi hari ko flaso ko ɗum ɓe faami ɓe yalti e firo ngola firo religieux ɓe jooɗi ɓe ni ko ceernoɓe ɓen woni en firande ko firo gonden ñande no na firo gon hande par ce que hande ka goɗɗo wonotaɓe saare nde Allah wi nden kaka saare wonete ko saare ma nde woni wiide ko kun cawuntoso kun ɗon mawnin kun kun janda danke kulaji mon ɗi hiɗon mari kula hiɗon mari boɓɓolo danke ɗum kadi fof ko jawdi yimɓe ara ndara ɗum yoɓa danke canɗi mon ɗin e pelle mon ɗen danke leɗɗe mon ɗen danke boowe mon ɗen ɗum fof ko jawdi yimɓe ara ndara a yi hande goɗɗo no yadaro e jaaredi Dubai e jaaredi comme 50 degrés o tire photo yimɓe ɓe na barki parce qu'ils ont valorisé sina ɗum wela wonde sa yi goɗɗo no yaha daro e glace e neige ka goɗɗo yorata kolli makko ɗin taƴa o tire ɗon photo mum dammol ndara wenna wi barki woni barki parce qu'ils ont valorisé. C'est juste une perception, c'est-à-dire kono yimɓe ɓe woni yirde no goɗɗo daro fulawa e ɗe boowe e ɗi canɗi e ɗe kollaɗe e ɗe leɗɗe labbaɗe e ɗi geruji labbaɗi e ɗi laawi labbaɗi e ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe inna konto wonnaga woyi on heɓali feere yaltuka oye ole janguno men sikkuno gaynay goɗɗum a jaka ko asugol pute woni golle makko c'est le paradis, c'est-à-dire hino aljanna on hiɓe sutimo jahannama e hino jahannama daari désiré naga daari jangole nees wo ko aljanna c'est-à-dire goɗɗo ɓe yiya photo goɗɗo ɗon ɓe ɓeni ɓe ndara ɓe wulla aduna andantaka oyi daari noon joni o resi ko ɗon resisi noon doga leydi ma ndin ya daro e leydi ka ɓe raɗatoma janngo sikke wo ala ɓe bonnan avenir ɓiɓɓe ma ɓen ɓe halka dewgal ma ngal ɓe waɗe yurmuɗo ɓe tame ɓe jaasire ko ɗum woni a gañike ka a landaka putten ko an jeyi fo ko landaɗa il faut valoriser waɗe valeur canɗi mon ɗi kollaɗe mon ɗe ñameteji mon ɗi ko ɗum landaɗa ɓen parce que firanɗoma hadisi on incapable de s'adapter, c'est un religieux. Le religieux c'est a ñamira dina tun Allah ferma ganimande parce que jamanu be hadisi on yewtay fi on jamanu
wano hande ni on ɗon hadis gon ɗum yewti ko ya ƴettu ko ɗum ma ko waɗa kon saare no gasa jango e nder 20 ans 30 ans hadisi on yewtay ko serti ɗum ɗon kadi c'est ce qu'on appelle l'esprit d'adaptation ko ɓuri marde hakkil wona hunjiɗo ɓurani wona ɗuɗo hadisaji jangiti ko ɗuɗuɗo taskago a perdi hoorema eɗa andi ɗum an wiyanoɗo kaka cae joɗete a perdi hoorema par ce que iɗa suti galle maɗen ko poubelle ko e poubelle joɗɗa a suti galle maɗen ko gaburu buye mon no jogui galle ko gaburuji par ce que ko kanjum woni on warde ko ɗin galleji ɗi wonɗa ma ko kanjum woni ma warde gori ko ɗen ñammale ɗe halkima joni alaga doga e bete ko hanki heɗa wawi moɓude yaa joni noon e devenu prisonnier économique alaka doga ko gabru ma on noon hiɗon jogui sonnaɓe ma ɓiɓɓe ma modiɓɓe inna lillahi wa inna ilahi rajiun c'est de l'enfer parce que ɓe loodu ngandi mandi ɓe loowi ton ko wonda e nafa ko ɗum waɗi ka diina ko a miitano hoore ma a janga ya yano windi ka gurana falatagi ɗon Allah wiyalma ɗon a yahata woɓɓe miijitanoma o wiyal ɗum de a yahata woɓɓe jabanoma question réponse Allah wiyal ɗum ko an wonɗo jangude on wiya a haɓɓilta on haqqilgol ɗon ko Allah wonma miide il faut s'adapter au temps wona fi ceerno kaari wi'ima kaka cae joɗete hande kaka cae joɗete hande ko ya waylu ca'um ma ɗum ko wonta cae sona ɗum ɓe caabinte non sikke wala ko galle ande sera ɗum fogon doggu e ñoogu no sunne ko ɗum won maar yonde nde nawnare e sonsoli wo joni noon fini wono jooɗi ka sare joni noon aranen toɓɓere men nde merci Wuri Diallo Chérif Kounda non hey aventure ko perdi si wona yaltuɗa ko a suka artuɗa ko a suka yaltuɗa anda Allah andoyɗa Allah ko lut ko fof perdi fab ko perdi ko ɓuri sattude ko perdugol hoore ma perda ɓengure ma nde ɗum ɓuri sattude sa perdi jawdi ndi arta mais sa perdi hoore ma c'est fini sa perdi ɓengure ma c'est terminé c'est fini sa perdi dimu ma ngo c'est fini il faut rentrer ekkito sonja on ga ko baba o woni ka wonɗa ekkito gite yimɓe ittu ɗum noppi ko ñanneɓe on ma wi'ude naɓuɗiɗo naɓotato ko a wonaɗo ñaamede ko ñanneɓe kadi on ma encourage de ta artu few joni noon aranga toɓɓere men nden si tawi hiɗa fokkitande ko wiyete wondigal relationship dewgal enɗam golle contrat ji ka signete ko ƴandi ko ɗum Allah wi en ka Qur'ana o inni ikra kono ɗum famaka baba ko dewgal wonɗa yahande ikra jangu fi dewgal de ko jokkere enɗam ko association wonɗa natoyde jangu fi mum de ko société de mafia wo système ponzi wo ɓe ari sa addi 7 millions a gollata le wontere ɓeɓe yoɓete ta jento goɗɗo de jangu fi mum taw gonɗum o système ponzi tari ko liƴƴi jani ɗi ñamata likkoy to sokoy koy way fus ala ka yeyede ko liƴƴi jani ɗin woni ñamude likkoy to sokoy koy fus ala produit fus ala ko yeye c'est juste des flash yaltoy ɗum mbiɗa fokkitani ɗo tombola
ko woɓɓe wona mettede woɓɓe yilte seeɗa fus ala to c'est toujours le perdant ko aventure fokkutuɗa janngu fi aventure de si temedere yehi ko jowo gañoto 99 goɗɗum feetay goɗɗum ya porté disparu goɗɗum artata aduna goɗɗum perda ɓengure mum e ɓiɓɓe mum goɗɗum wona clochard e fuyante jang Allah wi gonɗum wonɗa yahande o inni jang religieux arima e toɓɓanema yogayni e janggude ɗo deftere no gasa so gayni nden ɗon deftere yo janngu ɗum ɗo so gayni ɗum ɗon jaɓema ka école jannga ɗon seeɗa so gayni ɗum ɗon ñaña joni ino noon nagge nge gande kadi ko ɓanto juulirɗaji dépense gol ka inde e toɓɓe yaltata o anda e hoore makko o nafata hoore makko o nafata aduna parce que imo ɗaani imo e relation ji toxique kala ko ukki e mum ko probléme imo e probléme de justice partout imo raɗede wako feeti e leyɗele yimɓe ɓe par ce que Allah wi janngo fi aduna o janngo fi makko janngo fi ko wonda yande janngo joni noon si tawi ko hunde wotere annduɗa ko lutti ko anda ko anda kon ko ɗum frappirteɗa may haray si tawiɗa yahande relation merci Chérif Kounda merci Youssouf si tawiɗa yahande relation hiɗa duwa jaɓude sariyaji seeɗaji ma tuggale seeɗa ma faamuji seeɗaji ɗiɗo ka thérapie me wonde ittude mais yoɓina o par ce que datte mum lanni haray aranon ɗum ko duwaɗa faamude saria arana mo duwaɗa faamude on siɗa yande relation wona forcé e hoore am wona farilla e hoore am nde mi yaafoto mi muñño jikkuji tawɗi bonnay gurdal ngal bonnay akiran o bonnay cellal ngal bonnay dimuwal ngol bonnay moƴƴereji ɗi Allah waɗan lanni mi yaafotta ko nafarilla e hoore an yomi naatu e relation ɓernde anden no wullude fi nene fi baba fi aljanna fi foin nafarilla de ɓowko bebbale c'est de la manipulation c'est des escrocs haaju Allah o ala ko kanko Allah wi o waɗima bani adama o waɗima suɓotoɗo si a suɓaki o halkete ko Allah tigiri halkay ma par ce que o waɗete mbeewa o ukkidire bonoru fillitoɗen merci Mamadou Diallo merci Mamadou Seydou règle arano ka eme on yaafoto ga thérapie wonde min nami wajotoɗo ya ɗaɓɓay dalil yaw ɗaɓɓoya dalil mais min nami wajotoɗo ñande mi waji goɗɗo yo Allah ittan ka hor leydi moi je partage mes informations c'est la fala wajo je crois la maman et la ba ɓen no anduma ɓe andi la wonɗa paykon ko a yiɗa nande ko il faut aller voir la maman. Elle va te conseiller. Moi, je partage mes idées. C'est la la waja de questions-réponses noto. Haji mabbe o ala kon du won dayma. Ils vont juste répondre. Du ñande ida poser la question. Quoi nawu do won landa de ils s'en fichent de ça. Tu es déprimé, c'est pas leur affaire. Amemi ligne rouge, c'est pas leur affaire. Ko windi ko ngulete copie, ko windi ko ngum ba jonde. Haïti Jacques Dionnabe, c'est terminé. Ils vivent de ça. Mais arano no wi wona dongal ngal mi duwa jabute e nder wondigal de mimmi muñoto
de min mi yaafoto wondude e goɗɗo tawa jikkuji makko ɗin ko bonnayɗilam aduna yaaka tawa jikkuji makko ɗin ko wullinayɗilam tawa jikkuji makko ɗin ko jiiɓayɗilam gurdanda avenir an tawa jikkuji makko ɗin miɗa andi ɗum ɗo na ko moƴƴi mi waɗira ɗum ɗo ko sabunana ko sa maayi ko yite yata waɗu fima am par ce que sa henni ɗo joni ko fi Allah eɗa andi Allah c'est à dire hay Allah mo hollaɗa on c'est pas ce Dieu c'est là le plus grand problème koko wiyete waɗiri sabala ko fenade ko goɗɗum huluɗa ma ko goɗɗum tama tañƴiniɗa mais c'est pas Dieu waɗira fi Allah kon faynaka si goɗɗo waɗiri goɗɗum fi Allah wullitotako e a waɗiri fi Allah kono ida wullitade c'est pas vrai parce que y a Dieu Allah na to Allah kadi na to ay o wiɗa la ilaha Allah la ilaha Allah c'est que y a un autre Dieu Allah fenandeji bus jakana woni buye men ko ɗo cati teddingol neɗɗankaku yaga langal ɗum ko obligatoire e kala relation nde tawata neɗɗo hara o tigi talimo ko a neɗɗo ɗum ko obligatoire ko non neɗɗo siɗa faala signa ñande a faala kawo kaasa ko ɗum woni neɗɗo goy siɗa faala jaɓa si a faalaka inna jaɓaade goɗɗo jattatama ɗum no buye moɗon no sikki ɗo no e dewle no e golle no e relation ji wona niveau bana anama jonnaɗa ɗon goy ɗum wiyete asfala safilina daabiji ñamowo huuɗo bon place jogiɗa ko ɗum waɗi siɗa wulliti si ko a bane adama wullitagol ala ko ɗum waɗi ɗen yiiɗi victimisation wullitagol ko parce que ɗum ko ɗon attiri sempaji yimɓeɓe yurmede yimɓeɓe ngemen ono lorruma on par ce que a woni accro a wayi wat drogotoɗo ɗum ɗon joni ko ɗum ɗon jonna e ma dopamine ko yimɓeɓe mbiyata ko no yurmi en pa ono boni emba o lorri o neɗɗo ne mais ko no ɗum nafayma ɓe haala ɗum ɓe gaynamo kala yaha haaji mum ça t'arrange quoi de se victimiser hewtay ɓe yawmal qiyama ɓe fof miɗa toña ka yiite yarata taw a luttay toon a luttata toon ko Allah andi par ce que mo wiiɗa on no toñuma ko juuɗe jelu mari wiya ko ɗiɗi ko gite jelu mari wiya ko ɗiɗi ko kundule jelu mari wiya ko hunduko o ko toni jelu o mari ko toni ɗiɗi ko ɗengal jelu o mari ko ɗengal gotal Allah no yewta ɗum ka Qur'ana mais fanɗi kamay ɓe ko juuɗe jelu o mari ko ɗiɗi koyɗe jelu o mari ko jelu marɗa ɓenna naɓe mo ka yiide on ñaawi aduna ha a wawali faamude tu peux changer par ce que change gol ko ɗi wayɗi ko ɗiɗi ko mo wonɗa haɓude on si tawi on ɗon changeata an ina wawi changede ala noon ko change sona hoore ma buyno jooɗi e dewle pervers narcissique yimɓe faati ɗiɓe ko ɓay ɓe waɗi ka hakkille maɓɓe ñande go changeay o changata aduna woɓɓe gono toon o changata aduna mo wawi noon changude ma an mo wawma dirtinde si tawi batterie ma kon lanni o ɓanna dammol go kadi supply new supply o siiɓo et lui ne va jamais changer est ce que ɗani ko wiyete comme pervers narcissique e dewgal o jaɓata jalba par ce que o sikkay a jalbay tu lawɗa o jaɓata hettoɗa o jaɓata ɓuttina o jaɓata fontoɗa o
o jaɓata yaada e rythme aduna o anda ko honɗum fewndi no wayi o religieux ɓe jaɓata connecte ɗa e aduna o par ce que sa connecte ke aduna o ɓe ñamatama koye ɓe isolé wa bonoji sino wañode koɓe isolé pourwa ɓurɗo faible on ko on ɓe isolata ɓe weddinaymo sera na yo connecte e ɗiya sakko heɓa doole o heɓa information ji kelɓe jaɓata waɗa thérapie ɓe yiɗi noon moƴƴa noon ɓe yiɗi ɗum no moƴƴa ko jinna ko ñanne naati ko kodduri no wela ɓe parce que c'est le fainéantisme l'irresponsabilité dina penale no wela ɓe ɓay si ɓe andi fodde hiɗa ka nder fenade gurdam maɗa ñiɓata a susata reedu ko ñande wiɗa c'est moi le problème c'est moi la solution ɓe andi nde ñande a connectique e adna a connectique e taguɗo ma ɓe jaɓata sa wondi e pervers siko gorko o jaɓata jalba siko sonnajo o jaɓata fewja non jaɓata fewja si mo andi ñande hettutuɗa ɗen doole wo c'est fini haray toujours ɓe mari ko wiyete kon triangle kon ɗon triangle kon si ɓe tawi ɓe ronkima an no woodi yimɓe ɓeɓe rewata e mum excusez moi yimɓe ɓe wonɗa rewde sanamuji ɗi rewata woɓɓe sanamuru maɓɓe ɗum ko biro maɓɓe pen maɓɓe karamu ko maɓɓe jama on fof yaha murtina jama on fof daabiji ñamireɓe murɗo ɓe gara ñoƴƴe ma nodda goɗɗo mo rewata on ɗon ronkatamo on ɗon joɗɗinane wulla ɗon seeɗa ya naata e ko yiɗa daro nan e wiga mi nataña so faali sa wi'i ko ɗum ɗo mi yiɗi kala ko wona ɗum ɗon terto sa wi ko ɗum ɗo mi jaɓata kala ko wona ɗum ɗon baaro ɗum woni neɗɗo ko lutɗon go ko daabeji sa wi ko ɗum ɗo mi ñamata kala ko wona ɗum ɗon ta ñaamu kono ko ɗum ɗon mi faala ɓe aroya ɓe ɗibba tun seeɗa so faali na ala darorde daɓɓay ka daroɗa so ala darorde yimɓe mari fuur labaɗo kono si wuloyi to ngo kamɓe netade ko ande wi aw que c'est vrai nde anda inna ko kaari ko han waɗi ko han inna a jolkanoka tatabun ɗum min won do mi jeejata mi waɗata torare Allah fiyo goɗɗo yiɗan no mi duwa yiɗirede ma fiyo goɗɗo moƴƴoyam ba ɗi ko piiji ɗi waɗa andude si wona bane adam I will not beg, never for love. Mi jeejata goɗɗo fitna giggol woyi na ko jeejete mi jeejima yiɗan mais tu dois quitter a doit ko wurde ande kadi sa ɓikkoy yaltoyi ɗon hakkunde mon ko koye ɓikkoy woni ɓikkoy laawol e kaso e police ko beebina bimɓe kikiɗo giggol c'est un cadeau mo wi no yiɗuma ala ko yoɓama mo wi kadi yiɗama ala hunde ko waɗa on mone iwa ma mais minen miɗa yi damme goɗɗo inna o yiɗaɓe few ɓe yaha ɓe noddato ha ɓe wonda e odi ko kasange ma on natuduɗa ka suudu ɗum goroy buyno mayide ɗo on famali minen noon minen gandi goroy buyno mayide ɗo on fam ko kasange ɓe jomɓe ɓe naati rewɓe buyno mayide ɗo on fama ko kasange maɓɓe o ko ɗum woni yahangol yimɓe ɓe ɗibbane lammo ɗannina lammo ko malayika ko alijanna ko fenande jokkuɗa ko kasange ma o yaɗɗa en bane adama accu o suɓo si moƴƴi si boni heyi accu o suɓo c'est pas ton affaire Allah anda ko woni ɗum waɗi so wi suɓo anda ko sabu ɗum waɗi siɗa nadde aljanna ko sabu ɗum waɗi siɗa nadde yiite par ce que ɗa suɓina a sugude ɗe leɗɗe naata yiite ɗe kulle natta yiite par ce que ɗe suɓinaka si Allah naadi kullum yiite a rew toñi kum par ce que ko robo mais an
jooɗo ɗo wiya godduri ko a suɓinaa ko laawi Allah wallinanma ngo rewɗa wo no mari battal. Mamadou Kollangal Ba, merci mon frère, merci pour le soutien. Non yejjoto ɗum ko waɗi si Allah no naaddema yiite ko ɓay o suɓinima. So o suɓinanoma, so o naadima yiite mi ara o toñima. O idni faalaɗo o mi fewnaymo, faalaɗo o mi majjinaymo. ɓe ari ɓe wayli qur'ana on, ɓe wayli kono Allah muyani peewal o fewata. So sunnoyimo ɗon ko yari o toñimo, ɓayre ko gango muuyi. Kama Allah muyani l'irresponsabilité, kama Allah muyani jawdi o heɓata. Taɓɓere jawdi ko remugol de ko andi gonnugo ala remude, ko remuɗa Allah waɗa ɗum retour. Kono komo Allah muyani, Allah muyani moƴƴere weɓata moƴ, ko l'irresponsable. Jonnuɓe on dina kan kaka macca ngakuɓe jonni on, na dina kam mari ella kono jonnira ɗon no. Goɗɗo mo jaɓalima on yiɗantama ko moƴƴi. Sa wi goɗɗo maître ta ƴettu gandal e jungo makko, dare fonctionnaire ɓe mon ɓe wiya kolonjo maître, o jasine laawi, o luuboma, o yeeye, wiya jannan, o jannatama, o jannatama ko gaynata. Par ce que si a gayni kanko wurra on, parce que si a gayni tu vas industrialiser ton pays. Oui, le colon a compris ça. Si a gagné café cacao ma, tu vas transformer ça ici. Bauxite ma, on va y aller là. Quoi il est dit mettre à développer. Téléphonie mon, on va y aller. Por mon, on a quoi il est dit. Ko jaudi jama, ko jaudi. Mi jiti si goto men kala iti do mbudu sa idum ko mbudu. Ya goddu ya he wade. En fo itte mbudu goddu ngo kadi wade ko. Yi sikki ko duwagol ƴakka nayi développata leydi o trompike. Sida faala hoɗo mo ngo yoɓanto wallin duwaw to waɗi ko annabi Ibrahima waɗi kon. ɓe darnude baytul haram, ɓe darnude suudu kabalu, wala darna ha kay na du'o de ya naatida e jikrum kun to ƴakka dammol fiifo daroyo to ko ñanneyagal wonɗa wadde ɗon. Wa go e ñanneɓe hoɗo ma ngon ɓanto ɗe ƴakka nagge hoɗo ma ngon ɓanto. Ko ferme nayi udditata ka hoɗo mon nayi ƴakkugol ɗi, yeeya kosan ɗan, yeeya bawle ɗe, yeeya ɗum ɗo, yeeya guringi, yeeya ɗo. Kono sa ƴakki ko wodi ɗon kon duwaɗa ho bonɗa duwaɗa, ko bonɗa fijira. Ɗon ara wi I will never beg for love. Acci na faltondiren, acci faltondiren, nene ma wi acci waɗi ben ma wi acci faltondiren, Allah wi nelare wi acci faltondiren. Inno wodi ene ko kasanga fa Allah. Kala faala ɗo forsude accu ha on ɗiɗo joɗɗo inna landunama kasange ko jelu. Wewe ko kasange faala. Si goɗɗo kadi faalama mo forsude relation ɓatto mo ha moƴƴa, inna ko kasange faalna ɗala. Ɓay si ko ɓe garoyta ɗon kadi inna ko Allah yadde ɗon nagge men jakka ene mo acci ɗo goɗɗo. Naya ɓum ɗum dera naata e relation oɗo noon relation wona fi dewgal tum, hay o ko wiyaton jokkere yanɗa ma golle ma contrat ji gollitir ɗum ɗo ta jooɗo e tabal ka servetake, ka sendotake, ka landetake. Non ko a bani adama na adamma. Na ɗum ɗum wota jaɓu bindi goɗɗo wiya ɗiɗo bindi ka qur'ana wi goɗɗo inna ɗiɗo bindi koye nelaɗo egga mbuyno wiide ɗo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓe naato e yiite fi on ɗum watta ngila
sawi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walle ala hadith on no seddi wi'uɓe wi'i nelaɗo wi'i ɗon beta no sitti parce que ko non haalirana ɗa ɓe wi'i nelaɗo wi'i kono ara directement inna nelaɗo wi'i kambano ɓawo mo ko jahannama wonɗa sodude par ce que si tawi ko fenade a yeyi wi'u ɓe wi'i e gama e makko de ɓe wi'iri ni a andi ɗum ko transmission ko chaine haray no woodi ka jogeteɗa jogande ma nden e wi'iɗo direct ko nelaɗo wi'i na gotum de andi sa wi'iɗo joni a mi nani de kaari en wi'i wi'a ɗon ɗuɗata wullitagol e hoore ma ko landagol ma ene ko bonanirɗa no sitti mais sa wi directement ko kanko ɓe lantoma dalil sa yaltinal preuve ayi wattane jila buynatoya yiide tout simplement parce que ɓe maɗɗi bimbi e kikiɗe quelque chose qui n'ont jamais vérifié jamais yettam ɗo joni misal no tertoɗen ɗum ɗon ko paali ɗo en min wonde mi jaɓata relation mo poison toxique ɓay goɗɗo wi qur'ana wi hadisi wi aljanna sida faala aljanna remaymo aljanna koko remetede wona ya wonu ka toñeteɗa inna eɗa habbi aljanna sa mayi ko yiita yata par ce que allah yiiɗa tooño wota tooñu wota jaɓ tooñede tooñe muññetake ta tooñu ta jaɓ hay biro ma ta jaɓɓe tooño ko kamɓe andi ko woni ɗum ahodi eɓe woni ma forcé buye ɗum c'est l'argent que vous ne connaissez pas ma hara biro ma tigui no manipulede ara ɓe songal ene on hajji yimɓira nam anda ɗum sina muya woni yaɗon tun seeɗa ene o jiwa mon kare on hokkay ayi on hajji on ça trouble la vieille parce que elle veut aussi des grades ene koye pay koye man fof no jooɗiɗa e goto yahadi nettoya seeɗa ene hunde kaari heɓoto e jungo ma les gens sont très forts à manipulation o wonɗoma forjude anda ko won ɗum o fodama o yooɓa o yooɓina tu sais pas buye maɓɓe c'est des escrocs min de mi natata e relation toxique ɓeyi goɗɗo no udditi deftere no tappa ayaje e hadisaje non mi yadata e goɗɗo ka yiide ko attete naadede yiide ko janngoɗo ɓurana koy na goɗɗo ko il sera le premier dedans donc ittu ɗum e hakkille ma l'islam c'est le travaillement wona ɗengal ngal pa non siko ɗum hanno e gaynino c'est parce que c'est le travail qui paye jawabun si tawi a teddina a weltora présence o wondugol mengol wallahi a teddinay a respectay mutugol langol sintérieurement voilà si la personne n'apprécie pas ta présence il doit apprécier ton absence kono kayidi joni wona an wona ɓiɓɓe wona kaydi wona cellal wona diina a perdi fop way flag boɗejo yalti lincum boɗen ko yalti laaɓanima pos wona ka fof hande fof dewle ɗen kani hande relation ji ɗin fof kani joni fi ko makon c'est pourri fof ko non way min ɗo kanko nana o waɗi Merci Diallo Youssouf. Expecting things to change without putting effort is like waiting for sheep to the airport. Thank you plenty. Mamadou Salif Diallo dit c'est clair, merci beaucoup. Partagez le live, vous êtes sur la page de Naona Shelly, mais en été à Naona Shelly, c'est quelqu'un qui accompagne les gens.
nami wajotoɗo de si a heɓi probléme kadna ɗo ban adama fof heɓa muskilaji probléme e nder gurdam maɗa ñande go aduna on ko ñeñuɗa wo ko ñeñuɗa ko moƴƴuɗa wo ko moƴƴuɗa no wawɗa wo no wawɗa aduna on towneta ha dow tippaka dade ma ko ɗum wiyete rak botton a memi peteɗe ça arrive à tout le monde woɓɓe ko ɗon feetata woɓɓe ko ɗon ukkodirta e karam ko batni ɓe lawƴaɓe woɓɓe ko ɗon dogata porté disparu woɓɓe ko ɗon taƴoto woɓɓe ko ɗon heɓata dépression ji par ce que ɓe anda comment faut faire sa heɓi probléme feƴƴuɗoma hakkil ɗaɓɓumo yewtida ara na yummama na bemma na weltiɗoma na anduɗo fima par ce que ɓeɗo fo ñaweta ɗaɓɓu quelqu'un mo wawata sendoda ko ɗum thérapie c'est pas quelque chose quand tu as un problème qui te dépasse no wodi goɗɗo ɗa ko ɗum woni golle makko il a traversé l'enfer ou il a des expériences dans le domaine si a yewtidi e makko no wonɗa yewtirde noon bombuje ɗen no yaltude ko an duwa jentede en ce moment mais malheureusement ɓe yaha ɓe yiida yimma maɓɓe moƴña ordine ɗum muñño omo émotion o yilditike o tigi sikka wama mo yewti ko loyre ma iway ɗon tum o ƴetta téléphone joni kayri men gayni yewtude kono allah ko bare mbawno sodi on mo noddiɗo ene non soñƴa o facca hikka na kanko wi añaña jorno ɗum ɗo fof ça va t'affecter ma ya hawrodira e religieux innama allah wi nelaɗo wi si a woññaki malaika huɗete hara ils connaissent pas la réalité ɓe anda qu'est ce que tu traverses. Quand tu as des problèmes, contacte Naouna Chelli Thérapie. On va partager ça. Ko an suti problème on non jandi. Naouna Chelli ɗum ko abbere foññe non ka Naouna Chelli. Na non wonde moi j'ai traversé. Mi taƴiti mi holle ko honno taƴitirta 1 2 3. Ko lutti kon fof ko penale. Moƴƴo ittatama e ɗum. Mbiniri nasi ittatama e ɗum. Muññagol ittatama e ɗum. Il faut le travail. Oui, c'est-à-dire ko ittama e ɗum ko thérapie cognitive. C'est-à-dire ora kun ɗo kun wonda e nafa hawka ƴetta kun ɗo tuta place makko ñande wo ɓora gokkun tuta gokkun ɓora gokku lutti ko fof ko fenade ta yi leyɗe ɗe Afrique yahata nokku par ce que ɓe sikki ballal ngal ko nokku go yiwata aduna c'est toi qui va faire le travail ɗi laawi mon ko onon gollata labtani jimon ɗin ko onon gollata sécurité mon ko lutti kon fof ko penade France no ari formo garde Amérique no ari formo hey tu vas payer ça très cher kalanno de yewtere men e wiya ɓay buy no janna needi kulol mi wondiri Allah tagɗolam hay sa wattanila ndaaru ko ɓe taalanta paygoygol ko hulɓinata ko ɓe hulɓinta taali e tindi ko ɓe taalata ko hulɓinta ɓe waɗa ɓe yimɓe ɗaaniɓe waɗa ɓe yimɓe facile à exploiter oui ngayuri wondi e mandin taali on ko ɗum ɗanninta ka diina ko kadi c'est la même chose ko ɓe janna e ma kon ko ɗanninta ngayurdin e ma ngayurdin noon ɗanto tum mbewa yaltita ko mbewa yiyata no inne ayi ngayru no waɗa ɗum ayi bono no waɗa ɗum ayi segrere no waɗa ɗum koko ñamata huɗo wullitoto ñama huɗo tum ñama o huɗo si dari kala nouvelle ɗum ko nani ka télé ka yaasi kala ko haala ko samina watana ko non woniri joni noon ka thérapie honɗum ɓe wiyama hiɗa jaɓana yo alaɓe hiɗa jaɓana nde lannata ka bimbi ɗo kala relation toxique kala wondigal poson hay si tawi kaka nder famille ma ɓe susuma haalande ɗum musidal ko musudugol ko fenande inno mimmi ala musidede hay goto kala e wakko ki ɓuri hiɗa jonna plein droit ko ommo jonnuma ɗum ko Allah de finir avec toute relation toxique hay so kaka nder famille ma ka raɓɓindingo yewtere hay siko biro ma ara walliɓe goy mi sikki noon non lanni ka
Aljanna. Mon frère biro ma anda kon tal janna woni an kadi anda ko on to ko andi gonto aljanna woni ko tagudo aljanna ko jonna e ma kadi aljanna ko golle ma den wonata sabu yurmende Allah den fawo don naata aljanna natirta ka fedde wiido ma dum on kadi feddeji capande jeego e tati feddeji capande jeego e didi dum don ho yarayda ko menen de do fedde ta goddo dannire dum ayi ka hotel ka natirtaake ka hotel sere mo kala aray woni ƴetta chambre embere taga mum on natirtaake kaso sere famille clan mo kala aray woni ka kaso embere bonnere mum nden awa ɗum fof ko misalji a moƴƴinta ɓe naa ko nene makko ni ka ɓen makko ni ka musidal makko ni ko fedde makko ni addeɓe ɓe yaada a bonnata kadi ɓe sappoɓe ɓen addeɓe ɗo ɓe yaada ko angal sharia ka men yiyata goɗɗo no bonna ɓe yaaɓe nanga nene makko no yurmi hin si siraɗi wonɗoma maccinde si jonnima gandal a yiwata e macca ngal goɗɗo bonna ɓenna yahne biro makko o yiyete joni wo noon de ko jannguɓe droit kadi de la responsabilité pénale et individuelle no yurmi ha ka wonnen ɗo wo ko jannguɓe ɓen noon winda ko gollata goɗɗo kadi cowto inna no jangi ha hiɗa jonna plein droit immorde Allah subhanahu wa taala nde waynodirta ka bimbi ɗo nde dogota pottitoɗa kala ko wonma lorde ɗum ɗo wiyaka ko tomano ma lorde ko politique wonma lorde ko kammo wonma lorde o inni kala ko wonma lorde ɓay tum wonanima lorra bofshed fini dawa lannude ɗum no fes wota naatu e birowil ngil ala nafa e etagol on fiyo no concentre toɗa tu te concentres pourquoi tu n'en as pas besoin de se concentrer letingo terto yaha terto hunde nden nde yaha yo ɓay tunde addande ma sonja terto nde yaha tanke nde yahani ko addata nafoore ko garata a hollata anda ƴoyre aventure on no addande ma lorra abandon ɓengu ma no addande ma lorra gorko ma on ɓiɓɓe ma ɓen laisse les gens là kala yawo ciifumo e gurdam ma ɗan how long are you going to live ko duuɓi jelu wontata ɗo woɓɓe mo wurinna seɓi tike ko duuɓi jelu fuɗɗotoɗa wuurde fuɗɗotoɗa profitude piiji ɗi marɗa oy no yurmi honno habbida o gakkoyni ari fuɗɗoɗa artable tu profites de tes biens. Merci monsieur Thierno Diallo, merci pour le soutien Dialloti. Hiɗa jaɓana hiɗa jonna plein permission nde monotoɗa nde wonata wudduɗo ɓe alantama to ko ɗum ay ɗo hay ɓe waɗani hoore maɓɓe ko gelde ara ɓe maafi ay ɓe defiti ko ɓe woɓɓe go ñamatinaɗo ɓe gombo halanma ɗum susta monagol ɓay ɓe innayi sa monike aɗa yiyata ƴiyen ɗan sa monike na ajilla sa monike mo monata mo monata ko babba babu ndu woni monata ko e ko sewi sa waɗama a toñama iɗa mari plein droit nde wonata monoɗa yaltina moneji ma ɗin ara barminali goɗɗo a tufali goɗɗo mais monagol mangol hiɗa mari plein droit monagol goɗɗo ko kadi no mari plein droit monagol wota yawtara goɗɗo no woni inna yamana accu ɗum ta waɗa cheytane nanan sa yi goɗɗo no moni ko haqqe makko accu yaltina on émotion de colère pour se libérer hiɗa mari plein droit wonugol guddo goɗɗoñanta hey jogo ko ma kon nan e kamɓe ɓe jogui ko maɓɓe ko gadi an jogora ko ma hiɗa mari plein droit nde a yafotaka ɗinnam yafaki
julɗo ɗe sa yafaki Allah yafata ko beppale ko gandal manipulation. Amari plein droit nde wiyata mi yafata ko min mi yafata ko mi Allah no suɓini en o inni bone on joddi mum ko bone en sa yafike noon ko andi ko yaforanda no wodamma ton ko e ko an andi ko yafanɗa kono wodamma moƴƴere nder yafa fiye na noon Allah de ko an wodani ko andi ko yaforani tawi mo suɓina hade pertoɗa non ko be yafata ko be wiya yafike o tiguinnami yafike ta gano mo yafaki. Arrêtez de détrompez-vous. No tawa ko duwaɗa famde ka thérapie a joganaki goɗɗo puutere sakko ɗaɓɓiramo baraji a joganaki goɗɗo puutere siɗa faala baraji wi waɗu ko Allah wiya waɗu ko acca ko wi o accu ko a joganaki goɗɗo puttere sakko waɗa ɗo goɗɗum tawa ko pe ara explique sa mi accitima sa minni mi falaka aray ko foin o kamma ko leydi sa mi sanzi ɗum ɗo sa yimi joni miɗa fala wadde ɗum ɗo aray na yo mona sa amayi ko yite yata ko Allah to weltinta ko lutti ko fof ko haqqeji wondi o. Haray kadi hiɗa mari plein droit dankagol hoore ma wala ko ɗo noon woni golle ɗe hiɗa mari plein droit dankagol hoore ma sa heɓi temdere ñama 70 an ñamataɗi nogay luttuɗo mara sappo oya sappo luttuɗo sendita association ɗi falla sutende causeji hulandeji ɗi falaɗa sutende enen ɗo noon fayre anda kadi ka naɓete mbuuɗi men ɗi ɗo kaka yimɓe waccata en escroca en ala hulande ko sutenen rien presque heɓu ko daraniɗa heɓu idéologie ko daraniɗa ko falaɗa an kadi yo yaaju ko aduna ɗo ayata yimɓe no darani fondation tel fondation parce que ko heɓata kon fof kadi na ya ñaam kono o ɓe ƴetti ɓe nawraga nene ma wi haragaji ɗin ko yefotteta o yartiraga ɓe inni koye yakkire ɗo ɓe inni waɗanaɗoɗa si bobon heɓama ko yo ñakk si bobon kummayi ko yaru ƴakkon waɗno jembude ƴakke onon ko ƴakki tum onon ko ƴakki tum si mayi koyo ƴakke si heɓama koyo ƴakke si suudu darnete koyo ƴakke si hottete koyo ƴakke si ɓe ƴakkima ko noon to par ce que ɓe wiima kamɓe ko ƴakkoji donc hara ko ɗo wonɗe gattude hannde ɓe ganditina e on ko namna Shelly thérapie woni yeeso mon ɗo. Merci Diallo Tcherno pour le soutien depuis les États-Unis. Merci Omar Doumbia, merci Ibrahim Mokadiatou, merci Diallo Youssouf. Merci mon ami personnel Dansoko Mamadou Siré depuis l'Angola, le boss de Maria, merci beaucoup. Menen salmina nokko ka wonde sponsor be amen be fap wontrambe la Guinée, Libéria, Sierra Leone, États-Unis, Belgique, Madame Fatou Balde, merci beaucoup. Diallo Dam Diallo Hassatou, merci à ceux qui sont en France, monsieur Saliou, en Hollande, monsieur Abdurrahman Pekos, merci pour le soutien, merci à tout le monde. Kalawan Bemen Windande, merci Boubacar depuis les États-Unis, merci pour le soutien. Yanab Sedi, merci pour le soutien, merci à tout le monde. Wonteram en Sénégal, mais Ditali Goto. Kalawon be partage de kalawon be ndar des vidéos ji amen, kalawon be men windande, kalawon be men yennude. On faut peut-être vous soutenir la page de Namna Shelly.